Nuswan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir melanjutkan kegiatan tadarus Al-Qur'an pada saat ini. Salawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mande-mande Bapak Ibu peserta tadarus Al-Quran yang saya hormati, marilah kita lanjutkan kegiatan tadarus pada pagi hari ini, juz 19 halaman 362 ayat surat Al-Furqan. Ya, mungkin untuk ayat 61 ya, Al-Furqan ayat 61. Kesempatan pertama saya minta duluan ya Bapak Ibu Mande. Silakan. Walaupun Mande tadi yang duluan, tapi saya Ya. karena ada kegiatan ini, saya akan baca lebih dahulu, kemudian dilanjutkan berdasarkan nomor urut yang ada. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا
لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. Ini harus lanjut ya? Ada satu berhenti Bunda. Iya. Kadzalika linusabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsan tafsira alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam ulaika syarrum makanan wa adallu sabila walaqad atayna Musal kitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu Harun wazira wa qulna dhhaba ilal qaumil ladzina kazzabu biayatina fadammarnahum tadmira wa qauma nuhil lamma kazzabur rusulu وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من
ittakhadha ilahahu wahahu afa anta takunu alaihi. Coba lagi, Pak Mandi, coba berhenti di hawah ya. Ada di sini wakaf, mungkin di situ nggak ada kali ya. Nggak ada di sini, nggak ada. Di mana berhenti di wakafnya di mana? Hawah. Hawah. Oke. Ya. Allah. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah afa anta takunu alaihi wakila. Aspi bisa? أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء جعله ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء جعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا Walau sya'ala ja'alahu, lamnya ketinggalan. Asbi, coba ulang dari walau sya'. ولو شاء جعله ساكنا Lamnya ketinggalan. Bukan aja'alahu, tapi ala ja'alahu. ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. Nanya panjang, Hasbi. Kalau yang nggak panjang tuh biasanya ada tanda bulat. Itu ana arti saya panjang ya. Wa anasiya. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نظيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وشهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا.
Pak Ahmad dibuka mic-nya. Terima kasih. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Qul ma as'alukum alaihi min ajrin illa man syaa'a an yattakhidha ila rabbihi sabila. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi wa kafaa bihi bizunubi ibadihi khabira. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin summa istawa 'alal arsy. Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Wa idza qila lahum usjudu lir-Rahmani qalu wa ma ar-Rahmanu anasjudu lima ta'murun. Anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Ya, sujud dulu ya, Pak. Sujud. Ya. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwa allazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Maaf, tidak ada tasjid di situ. Wa qiyama. Tidak ada tasjid. Iya, Saya ulang ya. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Maaf Ibu-Ibu, ayat berapa sekarang Ibu-Ibu? Maaf kami. Walladzina la yad'una ilahan ayat 68 juz 19 ya, ayat 68. Ayat 68. Ya. Wala Ya terus Bu. wala yaqtulunan nafsallati wala yaqtulunan nafsallati haramallahu illa bil haqq
wala naznu Ibu, illa bil haq memang ada wakaf, tidak ada wakaf diulang dari belakang ya oh Bu, iya iya dari illa bil haq, dari illa ulang lagi. Berarti di yaznun. wala yaqtulunan nafsallati harramallahu illa bil haqqi wala yazmun wa man yaf'al zalika yalqa asama yudha'af lahul azabu yaumal qiyamati wa yahlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan soliha wa amala amalan solihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima wa man taba wa amila solihan fa innahu ya wa man taba wa amila solihan fa innahu yatubu ilallahi mataba wallazina la yashaduna zura wa iza marru wi marru kirama wallazina iza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alaiha Ulang lagi lam yakhiru alaiha summa wa yana wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum fatad kazzabtum fasawfa yakunu lizama. Maaf bujur itu masih ada yang belum belum tahu ayatnya sampai di mana bujur kasih ya. Belum tahu ayatnya sampai di mana teman-teman yang baru masuk. Sekarang surat ini ya, sekarang surat Asy-Syu'ara juz 19 ayat pertama ya, ayat 1. Surat Asy-Syu'ara ya, surat yang ke-26 juz 19 ayat 1. Ya, udah. Bujur kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qasim mim. Tilka ayatul kitabil mubin.
لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. Ya, Yelni, silakan. Salah Yelna. satu Yelni. Yelna atau udahnya. Oh ya, Yelna. Dibuka mic-nya. Mic-nya belum dibuka, Yel. Ya.
قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. Ya, idau itu ditarik ke hidung ya, ya, soalnya itu dengung. Idau, jangan idau. Kalau idau tasdidnya aja, dengungnya belum dapat ya. Idau wa ana minat. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. Dolin. Bo ya, bukan gua ya, kedengarannya gua dibaca. Coba lagi deh, ya. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. Ya. ففررت منكم لما جفتكم خف Sip. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني. Itu tidak dibilang boleh dikanak-kalahkan ya. Alayya an'abat tabaniya. Tidak boleh dikanak-kalahkan kalau di depannya tak. Ya. Ay. وتلك نعمة تمنها علي أن أنبت بني إسرائيل. Bani Bani, bukan bini, bani. Ulang lagi. وتلك نعمة تمنها علي. Ya, tamun bukan tamun. Kok kayaknya grogi dia dekat suaminya kemarin kayak begitu. Iya. Teman-teman suaminya malah grogi. kayak grogi. Iya Iya, kayaknya. iya. Ulang. Takut salah. وتلك نعمة تمنها علي أن أبت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن
اتخذت إلها قال Itu. قال Ya. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء قال أولو جئتك بشيء Bishai. قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده Ya dahu bukan baik. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. Ya, U-nya tidak panjang ya, jangan tertahan. Coba ulang dari faida aja. Faiza. Faida hiya baydu. فإذا هي بيضاء فإذا هي بيضاء للناظرين. Nanya panjang. Ulin nazirin. فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملائكة Lanya tidak panjang ya, karena alifnya ada harakatnya. Kecuali kalau alifnya tidak hakatnya, ada hakat baru panjang. Qala lil malaikah. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في Wa akha panjang. Lu-nya nggak panjang ya, Bu? Karena udah Lu-nya ada. panjang banget malah. Panjang 3-4. Kirain ada bulat hitam. Majaz ismul fasil panjang. Qalu arjih wa akhahu wab'ath fil madaini hasyirin. Ya. Coba ulang lagi dari wa ba'ats. Wab'ath fil madaini hasyirin. وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل jangan ke ain ya. Ya. Itu hamzah yang mati. Ya. يأتوك بكل سحار عليم وجمع
Fa bukan wa. Fajumi'as. Fajumi'as saharatu limiqati yaumin ma'lum. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون. Ya. Langsung suaminya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La'allana nattabi'us saharata in kanu humul ghalibin. Kanu panjangkan kanya. Ah. In kanu humul ghalibin. Falamma ja'a as-saharatu qalu li fir'auna a inna lana la ajra in kunna. Ya, la ajron ya. Kalau la ajron, kalau kita berhenti la ajron, tapi kalau kita lewat la ajron in. Ya. Coba ulang dari a inna lana. A inna lana la ajran Nggak boleh juga tertahan ya. Soalnya itu urusannya izhar, hukumnya izhar tidak boleh tertahan. A Oh, inna lana la ajran in. Nah, cepat, jangan ron, nggak boleh lama-lama di situ. Soalnya nggak dengar. wa inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Qala na'am wa innakum idzan minal qarrabin. Qala lahum Musa Qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. فألقوا هبالهم وعصيهم وقالوا بهزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى Fa'alqa Musa, 2 harakat aja, jangan terlalu dua lama harakat. memanjangkan. Soalnya Iya, itu iya. cuman Matabi. uh-uh. Fa'alqa Musa Kepanjang tuh Musa, kepanjangan gitu. 2 harakat cuman 2 harakat aja. Fa'alqa Musa asahu fa'idha hiya talqafu ma yafiqun. Ya, fikun. Yafiqun. Fa'ulqiyas saharatu sajidin. Falu Oh, panjang. Qalu amanna bi rabbil Nah, panjang. Amanna, panjang 2 harakat. Qalu amanna bi rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun. Harun, Panjang. panjangkan
Rabbi Musa wa Harun. Ya. Qala amantum lahu qabla an adhana lakum innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihra falasawf alai 'allamakumus sihra falasawfa ta'lamuna la'aqti'an. Itu ada berhenti di situ ya. Falasaufa ta'lamun. Ada wakaf nggak di surat Yelni? Yelna. Ada Bu. Ya, berhentilah di situ ya. Kirain 50-50 ya, bukan ya. Kalau 50-50 itu jim ya, yang sihro itu boleh disambung. Tapi kalau sekiranya nggak nyampe ke ya, ta'lamun, mendingan berhenti sihro. Jangan diberhenti di falasauf tadi itu ya. Sebenarnya Oh iya, menggantung Bu. berhenti itu. Falasawfa ta'lamun la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min jilafi Khi. min Wa arjulakum min khilafin. wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum ajma'in. Qalu la dhaira Panjang. Qalu la dhaira inna ila rabbina munqalibun inna natma'u Panjang. Inna Inna natma'u jangan nats, jangan nats. Kalau nats itu tak kecil, nato, pantulkan, nato. Itu to tebal ya, Dia nato ada besar ya. kalah-kalahnya. Inna natma'u yaghfira lana rabbuna khotoyana an kunna awwalal mu'minin. Ya, jangan an dibaca ya, tapi ang itu dengung ya. Oh ya. Bukan ang kunna. Ikfa. Oke, coba. Khotoyana ang Man khatayana, ang nanya panjang, angnya dengung. Rabbuna khotoyana ang kunna awwalal mu'minin. Ya. Wa auhayna ila Musa an asri bi'ibadi innakum muttaba'un. Fa'arsala fir'auna Muhammad nunnya. Fa'arsala fir'aunu fil madaini hasyirin inna haula'i lasyirzimatun qalilun.
وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام قريب Wakunu. وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين Iya, Falam udah selesai. kasih Bu. Halaman ya. Bismillah. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إن Ketutup mic-nya. Desmiroza dibuka lagi mic-nya ketutup. Ya, ketutup lagi tuh. tutup Bu, Udah. 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 فتراءى قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر Anit rib فانفلق فكان كل Coba ulang lagi deh, Desmiroza dari Pak Al-Haina. فأوحينا إلى dari mana ulang? Iya, dari Pak Al-Haina. Coba ulang lagi. Guru. Pak Al-Haina, iya. وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين
قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. Bu Minda. Udah Bu Guru? Ya udah. Bu Minda. Buka mic-nya Bu. Mic-nya belum dibuka tuh. Maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Tati jantinya jangan tertahan, tidak panjang hurufnya, harakatnya. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Nah-nya lagi yang dipanjangin. Nah-nya tidak panjang juga. Warasati jannatin na'im. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Waghfir li abi innahu kana minad dallin. Wala tukhzini yawma yub'atsun. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Ataulah bukan ataulahu. Ya, bukan hu. Tolong lagi. Illa man atallaha biqalbin salim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Wa burrizatil jahimu lil wa burrizatil jahimu lil wawin
وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ولو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين واتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين واتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. Maaf ya, menurut Ambo ya kurang ya, apa namanya itu? Iya. Kebanyakan ya salahnya di Bu Minda tuh di ain ya, jangan rabbil jangan tapi ya. Itu kebanyakan di ain itu yang akan dirubah ya, wa ati'un, jangan wa ati'un. Nah, jadi kedengarannya dari andah samar gitu, bukan ain. Kalau ain itu keluarnya dari tengah-tengah tenggorokan. Ya. Jadi di ainnya yang banyak salahnya ya. Coba dirubah ain, un gitu. Sama dengan baca Fatihah juga jangan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'am, enggak boleh an'am tapi an'am, harus jelas ainnya gitu ya. Apalagi Fatihah wajib kita hurufnya harus betul semua. Salah membacanya tidak sah salat kita ya. Dibiasakan membaca ain di tengah-tengah tenggorokan. Ai, gitu. Ya. Itu aja yang mau dirubah kalau buat Minda ya. Ya, makasih banyak Bu. Ya. Bu Iman buka kameranya.
Bu Ima Rianis ada nggak di tempat? Ya. Qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun. Jangan il. Qala wa ma il, jangan il ya. Jadi jangan disamarkan huruf ain. Ilmi harus di tengah-tengah tenggorokan pas betulnya makhraj hurufnya. Qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun. Iya gitu. In hisabuhum illa ala rabbi law. Panjang. Hisabuhum illa ala rabbi law tash'urun. Wa ma ana bitaridil mu'minin. In ana illa nadhirum mubin. Qalu la illam Terlalu lama. Dia nih nggak boleh terlalu tertahan lah. Illam, nggak boleh menahan lam itu ya. Sekedar tasdid aja. Qalu la illam tantahiya. Jangan terlalu lama menahan tasdid lam itu. Qalu la illam tantahiya Nuhu latakunanna minal makmur. Ya, saat kecilnya juga diubah ya. Ya Nuhu, jangan hu tapi hu. Hahi di tengah-tengah tenggorokan juga sama dengan ain tadi ya. Qalu la illam tantahi ya Nuhu latakunanna minal marjumin. Qala rabbi inna qaumi kadzabun. Faftah baini wa bainahum fathaw wa faftah baini wa bainahum. Baini panjang ninya. Faftah baini wa bainahum fathaw wa najjini wa mamma iya minal mu'minin. Fa'anjayna wa man ma'ahu fil fulki mashhun. Summa aghraqna ba'dul baqin. Summa aghraqna ba'dul baqin. Inna fi dzalika la ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Kadzabat
adul mursalin. Adul, balik lagi deh. Adul, ain di tengah tenggorokan. Kazzabat adunil mursalin. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريء آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. Jangan dibuka mulutnya kalau membaca hamzah atau alif berharakat ya jangan kayak setengah ain gitu. Coba lagi Bu. Fattaqullaha wa ati'un. Sudah Bu? Udah. Wattaqullazi amaddakum bima ta'lamun. Amaddakum bi'an'amin wa banin wa jannatin wa uyun. Inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Qalu sawa'un. Kepanjangan ya. Qalu sawa'un alaina aw ta'allam. Bukan awal tapi awal. Oh iya. Qalu sawa'un alaina awa'adta am lam takum minal wa'izin. Ya. Mendekati balik. Oke. In hadza illa khuluqul awwalin wa ma nahnu bimu'adzabin fakadzabuhu fa ahlaknahum inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Kazzabat Thamudul mursalin
إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتحتنون من وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون وما تطيعوا أمر ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها سحر ولكم قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فأقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Hasbi ada? Tidak ada mungkin. Ya, maksudnya ada. Ya. Hasbi udah nggak ada kalau ya. Ya, saya aja Bu. Ya. Bismillah. Kazzabat qaum. Ahmad, dilembutkanlah zalnya, jangan kazzabat, jangan zai tapi zal, kazzabat, lembutkan. Kazzabat. Ya. Ya. Kazzabat qaum Lut. Kazzabat qaum Lutinil mursalin. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق
خلقكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين Ulang lagi Pak. Qala inni li'amalikum. Pelan-pelan. قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله Pak Atta, jangan panazai, panajai jim ya. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون Bukan alat tapi ala, panjang lanya baru tattaqun. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Wattaqullazi khalaqakum wal jinnillatal awwalin. Qalu innama anta minal musahharin. Wa ma anta illa basyarum misluna wa inna zunnuka lamina kazibin. Fa asqit alaina kisafan minas samai il kunta minas sodiqin. Qala rabbi a'lamu bima ta'malun. Fakazzabuhu fa'akhadhahum azabu yaumil dullati innahu kana azab.
Innahu kana azaba yaumin azim. Inna fi zalika la ayah wa ma kana aksaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin wa innahu lafi zuburil awwalin wa alam yakul Kebanyak Ibu. Bukan wa alam tapi awalam. ya awalam yakul lahum ayatan lamahu ulama'u nabi nah bani Bani, U-nya juga Iya. nggak boleh dipanjangin ya. wa awalam yakul lahum ayatan lamahu ulama'u bani Israil walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin faqara'ahu alaihim ma kanu bihi mu'minin kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin la yu'minuna bihi hatta yarawul azabal alim wa ya'tiyahum ba'tatan wa hum la yash'urun wa yaqulu hal nahnu munzarun afa bi'azabina yasta'jilun afa ra'aita in matta'nahum sinin summa ja'ahum ma kanu yu'adun Ma aghna anhum ma kanu yumatta'un wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun dzikra wa ma kunna zalimin wa ma tanazzalat bihi syayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un innahum 'anis sam'i lama'zulun fala tad'u ma'allahi ilahan akhara fatakuna minal mu'adzabin wa anzir 'ashiratakal aqrabin
واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون Allah. Erni, Yelna. Bismillahirrahmanirrahim. Tasa. Tasin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudaw wa bushra limu'minin. Lil. Oh ya. Hudaw wa bushra lil mu'minin. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Innalladzina la yu'minuna bil akhirati zayyanna lahum a'ma. Zayyanna panjang namanya. Innalladzina la yu'minuna bil akhirati zayyanna lahum a'malahum fahum ya'mahun. Hanya dua kata punya. Ulaik. U-nya tidak panjang kan, wawunya tidak mati ya. Ulaika alladzina lahum su'ul azabi wa hum fil akhirati humul ahsanun. Ahsanun. Wa hum fil akhirati humul akhsarun.
Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا. Anas panjang. Coba ulang lagi dari ininya. Inni anastu naran. Berhenti aja lah. Ada wakaf pola di situ. Inni anastu nara. Inni anastu nara. Sa'atikum minha Bikhabarin. بخبر Sa'atikum minha bikhabarin aw atikum bithihabin qabasil la'allakum tas'alun. Falamma ja'aha nudiya amburika man finnar. Jika tidak panjang, jangan tertahan. Oh, iya. Amburika mam. Amburika man finnari wa man hawlaha wa subhanallahi rabbil alamin. Ya Musa innahu anallahul azizul hakim. Wa alqi asak. Ada khususkan kafnya ya. Wa alqi asak. Ada hamasnya gitu. Wa alqi asak. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun. Panjangkan dulu jimnya, baru ditasdidkan ke nunnya. Nah, didengungkan nun tasdidnya. Ra'aha Dari falam aja, tanggung banget. Dari falam aja. Oh iya. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannaw wala mudbira walam yu'aqib. Ya, bukan jannau tapi jannu ya. Ulang lagi dari ka'annaha jannu nu ya, jangan nau. Dari ka'annaha aja. Ka'annaha jannu. Ka'annaha jannu walla mudbira walam yu'aqib. Walla mudbiran. Dengung, tanwin ketemu waw. Birau, bukan bira ya, tapi birau walam yu'aqib. Wala mudbir. Wala tasdid.
Oh, wala mudbira walai walam yu'aqib. wala mudbira walam yu'aqib. Kib. Qib. Dipantulkan banyak ya, qib. Soalnya batu huruf qalaqalah kalau dia mati, kalau kita wakaf. wala mudbira walam yu'aqib. Ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayyal mursalun illa man zalama Tidak panjang, yang tahan zanya. man zalama illa man zalama thumma baddala husnan ba'da su'in fa inni ghafurur rahim wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su' fi Diulang dari min ghairi su'in, soalnya wakaf lam alif itu tidak boleh berhenti total ya. Diulang dari belakangnya sedikit. Min ghairi su'in, diteruskan. min ghairi su'in fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumihi Nih ya, tidak ada panjang di situ ya. Ulang lagi dari ila fir'auna wa qaumihi Kalau mau diterusin ya, hi-nya 2 harakat aja, jangan terlalu panjang. 2 ketukan aja. ila fir'auna wa qaumihi innahum kanu qauman fasiqin falamma ja'athum ayatuna mubsiratan qalu hadza sihrun mubin وجحدوا بها واستيقنتها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا Ya. Berhenti di situ, berhenti ya. Itu ang disamarkan ke fa ya, ikhfa itu ya, ikhfa ausak. Anfusuhum, jangan an tapi anfu. أنفسهم ظلما وعلوا Ya, ma'ulu panjang 2 hakatnya. أنفسهم ظلما وعلوا
وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال Ilma. Ada nggak wakaf di situ? Wakaf Sila qala. Enggak. Kalau Iya. ada, ya lebih bagus berhenti daripada diterusin. Kalau wakaf jais, wakaf jim nggak apa-apa diterusin. Tapi wakaf qala itu lebih bagus berhenti. Ya, Bu. Ya. وسليمان علما Iya. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس وقال يا أيها وقال يا أيها الناس علمنا علم وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء berhenti dimatikan ya. Min kulli syai'. Ada amzah, ada wakaf di situ. Ulang dari wa utina ulang deh. Ya. وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحسر لسليمان جنود من الجن والإنس والطير فهم يوزعون Yuzaun. Ulang dari wa sendiri. والطير فهم يوجعون Yuzaun. Saya jangan ja. Zaun Zaun ya. zaitu. Zai. والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل Yang wanya ada alif di depannya. Oh iya. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا Langsung masuk ke ya latui dan berdengung gitu. Qalat namlatun ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا
yahtiman La yahtimannakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. فتبسم ضاحكا من كل فتبسم فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على alaihi, bukan lamnya yang tasdid tapi iyanya. An'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihah. أنعمت على Bukan lam yang tasdid tapi ya. Alayya, jangan al tapi alayya. أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني Wa adkhil dipantulkan dalnya. وأدخلني برحمتك في Panjang. Fi-nya panjang, ada ya Bu ya. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى Faqala ma liyala liyala bukan lila ya. فقال ما لي لا أرد هدى أم كان من الخائبين من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو syadidan harus jelas ya itu izhar. Syadidan au tak boleh tertahan di situ. عذابا شديدا أو Bahan itu bukan jim tapi ba ya. bahan عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. Ulang lagi ya. Tian ininya panjang. Ulang dari aula ya. أو لا
ya'tiyanni bisul Panjang. Ininya panjang. Ada ya. ada ya. Aula ya'tiyanni bisultanim mubin. Famakatha khaira bi'i غير فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فقال أحد itu nggak boleh dikalahkan langsung kita kecil ya. Faqala ahadtu Oh, karena dia ada ta di sebelahnya. Hmm. Faqala ahad. Dalam Faqala ahadtu langsung kita kecil ditekannya ya, hilangkan ta besarnya. Faqala hattu bi Ini ketinggalan. Faqala ahadtu bima lumtu. Lah. Udah malam nih Bu kayaknya. Mm-mm. Faqala ahadtu bima lam tuhit bih. Kalau itu kalau kan toanya ya bima lam tuhit bihi Bima lam tuhit bihi. teruskan. Wajitu Nggak kami. boleh berhenti bihi ya karena itu nggak ada wakaf dan juga nggak boleh dipanjangkan hi-nya. Diteruskan aja bima lam tuhit bihi teruskan. Oh, iya, Bu. Bima lam tuhit bihi. Bima lam mic-nya, Desmiroza. Mic-nya kedengaran suaranya dari luar. Ya. Terus Bima lam tuhit bihi wajituka min sabai. Wajituka min sabaim binaba'in yaqin. Wajituka min sabaim binaba'im. Ba'nya tidak panjang karena amzahnya atau alifnya ada harakatnya ya. Kalau tidak ada harakat baru panjang alifnya. Ya Bu. Wajituka min sabaim binaba'in yaqin. Wajituka min sabain binaba'in yaqin. Iya. Alhamdulillah. Sana malam ya, di sini juga, di sini jam 2 Pak, jam berapa nih? Jam 3 nih, jam 3 malam ya. Ini nggak ada alasan saya Bu. Kurang latihan. Nggak apa-apa, alhamdulillah Karena sudah. nggak sering itu. Kalau sering baca Al-Quran Udah nanti bisa. bagus. Iya, Suaranya kelihatan kurang baca Al-Qurannya. Iya, sering-seringin aja bacanya gitu. Insya Allah. Harus rajin-rajin lagi minimum 7. Ya, terus Desmiroza. Desmiroza. Ya. Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha sun azim. Wajadtuha wa qawmaha yasjuduna lis-syamsi min dunillahi wa zayyana lahum
الشيطان وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. Ya, sujud lagi, sujud. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kazibin. Izhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. Malaknya tidak panjang ya. Malaku. Yang Coba mana ulang ada lagi, panjang Bang. dulu? Iya, coba ulang lagi deh. Tadi kayaknya dipanjangin deh. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري. Jangan dipanjangkan U-nya. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني بهدية فناذرة بما يرجع المرسلون. Bima tidak panjang ma-nya. Tolong diulang dari fanaziratun.
Fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Bimayar, jangan bimayar. Nah, masih kepanjangan tadi Mbak Bu Ade. Coba lagi deh, sekali lagi. Fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Iya. Kasih Bu. Yuk, Bu Minda silakan buka mic-nya. Bu Minda buka mic-nya. Falamma ja'a Sulaimana qala atumiddunani bima Ini tidak panjang. Qala atumiddunani bima. Qala atumiddunani bimalim fama atani Allah. Ini panjangkan nih-nya, tidak ada panjangkan di situ. Fama atani Allahu khairum mimma atakum. Bimalim fama atani Allahu khairum mimma Fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Irji ilaihim falana'tiyannahum bijunudillah qibala. Irji ilaihim falana'tiyannahum bijunudillah qibala lahum biha walanuk rijannahum minha Rijan, jangan tertahan. walanukhrijannahum minha azillatan wa hum saghirun. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Qala ifritun minal jinni ana ati. Nanya tidak panjang. Itu namanya tanda sifir ya. Kalau ada bulat panjang begitu tidak dipanjangkan hurufnya ya. Qala ifritum minal jinni ana ati. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma qabla an taquma min maqamika wa inni alaihi laqawiyyun amin. Wa inni laqawi, jangan laqawi, jangan ditahan di qa, tidak ada panjang qa-nya di situ. Coba ulang dari wa inni, Bu. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ya, laqawiyun ya harus jelas tanwinnya, jangan nggak ada samaran, tidak dengung di situ ya.
alaihi laqawiyyun amin. Jangan tertahan, tidak ada samaran, benar-benar yun membacanya, tanwinnya harus jelas. Ya. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Qala allazi indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuka. Torfuk. Matikan kafnya, jangan dipanjangkan fu-nya ya. Ilaika tarafuk. Ya. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Ya. Tarfuk. Iya. Ya tarfuk. Fukan. Fuk dimatikan kafnya. Ya. Di mana Iya, ulang? teruskan udah waktu. Falamma ra'ahu mustaqirran. U-nya tidak panjang, kenapa ditahan di situ? Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha. Mustaqirran. Nah, itu nggak boleh ditahan ya, karena di depannya ain itu huruf izhar, harus jelas dan cepat diangkat, jangan terlalu lama berhentinya ya. Falamma ra'ahu mustaqirran jangan lama-lama di situ. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru Kenapa ditahan di A tidak panjang? Liyabluwani ashkuru am akfur. Liyabluwani ashkuru am akfur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Ini Ibu kenapa kenapa dipanjangkan? Tidak ada huruf panjang. Li nafsih dimatikan hanya karena berwakaf. Ya. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Qala nakiru laha arsyaha nanzur atahtadi am takunu minal ladzina la yahtadun. Falamma ja'at qila ahakaza arshuki qalat ka'annahu. Ada nggak wakaf di situ syuk? Ada nggak wakaf qala di situ, Bu? Kalau ada, ini lebih bagus daripada diteruskan ya. Kecuali kalau wakaf jim boleh diteruskan, boleh berhenti. Tapi kalau wakaf qala itu lebih bagus berhenti daripada diteruskan. Ya. Falamma ja'at qila ahakaha arsyuk. Qalat ka'annahu huwa
Qalat qol annahu huwa wanya tidak panjang ya. ya Kalau mau diterus. qalat ka'annahu huwa wa utinal ilma min qabliha. Kenapa dipanjangkan lagi manya? Itu buat hati, kebanyakan ibu memanjang-manjangkan huruf yang tidak panjang. Ulang dari wa utina. Maaf. Wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin. Inna Panjang kan? kalimatnya panjang. Ya. Mm-mm. Wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin. Wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah. Innaha kanat min qaumin kafiri. Innaha kanat min qaumin kafirin. Qila lahat hulil sarha. Kulis langsung kulis bukan kulil ya. Kulis sarah falam kalau mau diterusin. Kalau tidak mau diterusin kulis sarah. Ya. Matikan roh, matikan ha. Ya. Qila lahat hulis sarah. Itu dua lamnya qila lahad. Qila lahat hulis sarah. Falamma ra'at. Bu Minda, jangan sarah ya, rohnya mati ya. Jadi sarah. Matikan roh, matikan ha. Jangan sarah. Kalau sarah itu berharakat rohnya jadinya. Sar. Ya, boleh terus juga, Bu. Kalau ragu di situ teruskan boleh, wakaf jaiz itu boleh diteruskan. Kalau ragu berhenti di situ ya. Ya. Qilahat hulis sarha falamma. Bu Minda, lamnya ada dua di situ, bukan Maaf, qilahat. Ya. Qilahat hulis sarha Qilahat. Ada dua lam di situ, jangan qilahat aja. Dua. Qila lahad hulis sarh falamma ra'at hasibat ulujatan wa kasaf falamma. Ibu ulang dari hasibat aja. Hasibat hulujatan. Hasibat hulujatan wa kasafat an saqaiha. Wa kasyafat an saqaiha. Panjang sanya. Ya. Wa kasyafat an saqaiha. Qala innahu mumarradun min qawarir. Qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a. Wa aslamtu ma'a Sulaiman. Dari ini coba ulang. Oh ya. Inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Jangan juga ya. Rabbil alamin. Jangan rabbil alamin juga ya. Kalau alamin jadi gelarinya kayak hamzah ya. Coba ditepatkan membaca ainnya. Ya. Wa aslam. Ya, di mana ulang, Bu?
Ya boleh di Ini. situ. Boleh di situ. Ini Oh, dalam kejauhan tuna Bu. Bu, kejauhan wa aslam tu aja boleh. Kejauhan itu. wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Ya, masih kurang juga sih sebenarnya ya Bu, harus ditepatin. Jangan rabbil Rabbil Ya harus Rabbil dilatih-latih ya Bu. Ya, alamin. latih-latih membaca ainnya ya, jangan rabbil alamin kalau itu amdah berarti artinya juga salah nantinya gitu ya. Ya Ya Bu, makasih. silakan. Imarianis, Imarianis masih ada Sepertinya keluar ya. keluar ya. Ya nggak ada ya. Nanti tadi aja deh nyelesain satu Oke. halaman lagi. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك بمن معك Ketinggalan wa bimam maaf. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون كان في Ini ketinggalan wa. أستغفر وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبين قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لقولن Naku tinggal nanya. udah ngantuk juga ini udah malam ya. ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون
Waluton id qala liqaumihi atatuna fahishata wa antum tubasirun Innakum latatuna rijala washhadam min Syah bukan wash tapi syah. Masya Innakum latatuna rijala syahwatam min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun sadaqallahu azim. Kalau kalau sebenarnya sampai ayat 59 itu baru tamat ya. Oh, Nggak di ada sini. al-juz di sini kan? Oh, di sini sudah. Belum kan ya? Belum. Oh, Iya. oke. Sorry, silakan. Iya. Ini juz ini memang agak enggak pas di lembaran gitu ya. Nyambung Sampai ayat berapa, Bu Jur? sampai ayat 59. Saya aja lanjutkan ya. Silakan Pak Atel. Silakan Pak. Ya. Fama kana jawab qaumihi illa an qalu ahriju ala lutim min qaryatikum Teruskan. min qaryatikum innahum unasun yatatahharun fa'anzaynahu ahlahu fa'anzaynahu wa ahlahu illa imra'atahu qaddarnaha minal ghabirin wa amtarna alaihim matara fasa'a matarul munzirin Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladzina istafa Allahu khairun amma yushrikun. Ya, sadaqallahul azim. Allahumma rahmatna ya Quran waj'alna hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sudah selesai tadarus kita pada pagi hari ini. Untuk menutupnya silakan Mandeh Tati. Makasih Bu. Sama. Ibu Demi Rosa belum baca itunya ya, baca artinya. Silakan Ibu Desmi Rosa baca artinya dulu. Oh, ada orang? Ada tadi? Masih ada? Udah keluar. Sudah keluar? Tadi udah pergi ya. Tutup dia. Tidak usah pakai arti lah. Langsung tutup aja lah Mandeh. Oke. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah menyelesaikan juz 29. Terima kasih kepada yang sudah hadir. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini akan menjadi bekal kita nanti untuk di akhir zaman. Mudah-mudahan kita juga
mendoakan kepada saudara-saudara kita yang lagi sakit, mudah-mudahan disembuhkan ya, karena ada beberapa dari saudara kita yang sakit, termasuk suami saya, minta doanya. Sembuh Oke. suaminya. Amin, amin. Amin. Dan juga saya ucapkan terima kasih terutama kepada guru kami Ibu Zurniati yang telah membimbing kita. Terima kasih juga kepada pendengar radio Gebu Minang yang selalu hadir, terutama kepada Bung Asdi yang selalu hadir menayangkan acara-acara radio Gebu Minang. Dan saya berpesan juga besok kami juga punya acara yang baik, yaitu acara tentang tentang kulit, tentang pemeliharaan kulit. Jadi itu temanya juga bagus. Maaf sedikit melenceng, tapi sedikit ini reklam. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada acara berikutnya, yaitu pada hari Selasa pagi. Hari Sabtu pagi. Selasa itu bagian saya memberikan les di YouTube. Bertemu hari Sabtu pagi di Indonesia dan Sabtu Jumat malam, tengah malam di Belanda, dan di Amerika juga tengah malam ya, kalau nggak salah. Oke. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah bahwa hari ini kita telah menyelesaikan juz ke-29. Kita tutup acara ini. 19. Udah ngantuk ini, kayak udah ngantuk. Mau cepat hatam, Bu. Mohon maaf ini udah sedikit teler ini ya. Oke ya. Udah mau subuh ya sana ya. Iya, udah mau subuh. Oke. Kita tutup saja. Mohon maaf lahir batin sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya.